Yo, novions me dogbe na me sia me va gbe nkefe ya vala ji no so ere yi me ma fia ya nya be egbe mi afo no video cho devi yo le chichi gbo ma cho be adolescent yo gbo devi yo le chichi gbo nyonu vi pe unchi osia ale ko je be fito pe fi no le devi we ple susu be na devi o na se vivi na gbe pe susu be devi o na po confident alo na po jidefo no to pe no gbanto e me ma gbo nya be ban na enye vito ekpo de vie le chichi voilà mega da si le de vie ou ko na teacher ko evo me de kuku na mi teacher me kpo vuvu de vie hu ya te pe de kaya me le gbogbo na mi le moji e vie le chichi gbo mega ko eto ko wa be vuvu no to awo na be ple to we e vi unchu vie nye e ple to we ne vivi aha o ple to we de mi vivi ale vevede aha maglo akpaya na vi towe ple vi unchu pakpaje amedi ma won ponucho aha nu ile nya be na nya vi to ya na chichigbo la ekpo ebe efioche chigbo ne le chichiye devie chichigbo edo te fere ekpo be devie eje unchu fa fode alo te fe ne ekpo ugbemele totro ekpo be eje ege wuri de oteto nyo je be na wo nya be na je de vie fafia ale yo no na agbe abanchu ale yo no na agbe ple nyonu e ya mele gbagbo na fitowe enye de vie le nyo video ya po je no so le mezite ka ple susu be kokoko ma anye to we ava fia we nya tefe ile me e ya nya be enye vi chibola ne adolescent age ma alo ne akota je titiri na we ko nu ile jo enya be wa no tetere nyonu wa no nyonu bu ya sigbe jojo me na miema heme no GSS ni me kpo nya be nya o class teacher nyonu ya no life skills fiami ala be gbanto yo fiami nya be na to asi akota je wa akota no didikikikiki ne nya fo asi oni egbede la akota si wa di na we efia be edo adolescent age mema ewo enye unchu wakpo ahato me efu aje toto le fuma wakpo ahato me gomi efete efu ano toto le unchu na we ma fete anye jesi be je echivo ta je benuka o ple to we mi ano jedo chonyonu cho agbeun ale yo je be na no yin aha okay fifi la emele nu fo ple wa be vitola ne dasi doma kona o fe teacher wala o ma ti won we wa dego wo evito wo je be na yo de vie ndiga deme fia nga deme o pli mi afia enye to nye me fia mo ya ta me kon va mo jina we wo evito ame yo chigbo enye ntu video man ye to me la ti wa hon nu wele nu me le fa fia fifi la akpede nwe ya nya be yo de vie ne o pli mi adoje na fia de mi na chichi gbovare efu yo le toto la hato me na wede gbogbo be na no efu odera wo vito na gbogbo be na je blade peuple na de vie be de vie ma va zu vidiagla be okay me hia ga ma va blade ta ma va diga le gbeme wa va dasile afome don wa dasida de wa va dasile suku wa va na gadi o vito pakpaji ma ayo de vie afia ne le chichi vare vivi ma yo le vivi le la mena we wale na fia banchu hononu ya banchu plus sube de vie ma va ko susu ele fifula mobile phone bonami ta me sia me le mobile phone ji ya ko le mobile phone ji le mobile phone za le mobile phone za ni wo anya be ni jona anya be ne dasile de vie on be ya ntone ba soro na de ne wa kono agbere agbedo me gble na de vie we yi medi be no wa no jojo le femo ni me poto ni no wa hlonu mu ni me kpo no ni wa hlonu mu ya me ko va mo jina wa fifula aha we vitode we okay nu me le fafia na nye devi ne le nye video ya kpo enu me be to ne eto ne wo de ne mente onwe o de o to ati wan ti de atede to un be fofo enu me kpo nye ya enu ile nye wo nye ya vivine no okpele to o do me abe viunchu vivine no okpele to o do me abe viunchu ala vevere be mi awasi gbe na gbe na vivi nyima fo no didio
me di be video no short no kpoe susu be enya ti yo me le gbogbo le me de amesi ame na ti wan ho de le me akosoro no be agbe na kpongo gbe dede mebe ne le futo la ha to me gbogbo be ya di blade wo a shave do ku e gie wuri o na de o pete e ye be na shave wo pete no jo fine e kama on to na jedeka apena no yi vraiment non la mena o jagbagba no me le ti na le zive ngegame ndi fian apena ida baji apede nwe anabe wonto wa no jaje wonto la me akona we vraiment non wo apama ye me di be ma gbona we gbe ma e fito pe funju no vi lon lo we mi ano kame